Pasal panasangi bicarana amin. Iana itu hurufna epai rupana. Sewani alibu. Iana itu mapalepai riaselengi siratal mustaqim pada bila takajoy. Maduana ming. Iana itu napebelaingi wangi pole ripelana apinna ranakai jahannam. Matelunna ya iana itu napatama ki wangi risurugai nasaba di nari kira-kira. Maepana nun iana itu napaturongat ki pamase puange mitai arajang akwasan naritu nasaba apalanna abbacai rilale amin. Mapakkoniro bicaranna amin ia engkai rirampe korini. Wallahu alam bisawab.